Danas u COVID bolnici u Kraljevu na bolničkom lečenju nalazi 61 bolesnik. Od toga 12 ih je u jedinici intenzivnog lečenja. 2 su intubirana i nalaze se na mehaničkoj ventilaciji, ostali svi bolesnici su na drugim načinima oksigenoterapije. Šta mogu reći za te bolesnike? Uglavnom svi su teške i veoma teške kliničke slike. Povećava se broj hospitalizovanih, mi smo angažovali interno odeljenje pneumofiziologije radi komotnijeg rada. Imamo dovoljno slobodnih mjesta, ali iz dana u dan je velika frekvencija i prijema i otpusta. Preko 10 bolesnika dnevno primimo i otpustimo. Povećan je i broj rada u COVID ambulanti. Čim se poveća broj novoinficiranih, poveća se i broj u COVID ambulanti, već to prelazi cifru od 180. Do juče su radile 4, od danas radi 5 ekipa lekara i sestara u COVID ambulanti, 3 lekara prepodne i 2 lekara popodne. Nadamo se da će s tim tempom uspjeti da postignu sve što treba, da pregledaju sve bolesnike koji se jave u COVID ambulantu. Za posljednja 24 časa preminulo su nam 4 bolesnika od COVID infekcije na odeljenju. Ta brojka se kreće od 1 do 5, kako zavisi od dana do dana. Znači, što se tiče stanja, mogu reći da je teško. Da su bolesnici, rekao sam, ozbiljni i da je stanje teško.